Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Nimekuja leo na ujumbe ambao labda utakusisimua kidogo, lakini naomba upokee hivyo hivyo. Nimekuja leo na ujumbe tofauti, naomba ujumbe huu upokee hivyo hivyo jinsi ulivyo. Na somo langu ni kurudi kwa Bwana Yesu. Lakini katika somo hilo, ndani ya somo hilo, ninachukua kipengele ambacho kinasema kwa nini ndoa nyingi zinaharibika? Kwa nini ndoa nyingi zinaharibika? Kwa sababu ukiangalia maandiko matakatifu kwenye kitabu cha Waebrania, kitabu cha Waebrania sura ya 13 mstari wa 4, kinatueleza wazi kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwa hivyo ndoa ni kitu cha kuheshimiwa na watu wote. Ndoa ni neno ambalo lina herufi chache sana kwa lugha ya Kiswahili. Herufi kama 4, ndoa. Alafu hilo neno ambalo limebeba herufi 4 linaelezwa kwamba liheshimiwe na watu wote. Ndoa iheshimiwe na watu wote. Amen. Na sijui kwa nini inaelezwa ndoa iheshimiwe na watu wote. Manake kuna kusudi maalum, kuna sababu muhimu mpaka neno la Mungu litueleze kwamba ndoa iheshimiwe na watu wote. Na nafikiria kwamba itakuwa ni jambo la busara na laheri kila ambaye ameoa aweze kufuatilia hili somo la ndoa mwanzo hadi mwisho, na aliweze kuisha leo, kwa sababu masuala ya ndoa ni mengi, na nitakwenda nalo taratibu hadi nihakikishe kwamba nimefikisha ujumbe ambao unatakiwa kufika. Haleluya. Ukisoma kitabu kile cha Isaya 48 mstari wa 17 inasema, Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Kitabu cha Isaya 48 mstari wa 17 ndipo tunapata hayo maneno kwamba Bwana mkombozi wako, mtakatifu wa Israeli asema hivi, mimi ni Bwana Mungu wako, nikufundishaye ili upate faida, nikuongozaye kwa njia ikupasayo kuifuata. Kwa hivyo ndugu mpendwa, nataka nikuhakikishie kwamba kuna faida nyingi sana kujifunza somo hili la ndoa, ambazo mwenyewe utaziona katika safari
ya mafunzo haya ama ya somo hili ambalo tunakwenda kulifunza. Utapata faida nyingi sana. Kwa hivyo usibanduke pale, fuatana na mimi pole pole. Kwa sababu ya wanandoa wengi kuto kufuatilia mafundisho ya ndoa, mpaka leo tunashuhudia matatizo mengi sana katika ndoa za watu wengi. Matatizo yamekuwa mengi, na si kusema kwamba watu hawajui ni nini wanafanya. Ni kwa vile tu maisha ya siku hizi kila mtu anataka yeye awe ndiye yeye. Tunaacha kanuni za Mungu zinazoweza kutuwezesha ndoa ziwe salama. Zile kanuni za Mungu, vile Mungu anataka sisi tuwe katika ndoa zetu, tunaacha. Tunataka kujiendesha vile tunataka. Alafu wakati tunaacha zile kanuni za Mungu, unakuta ndoa zetu zinakuwa kwenye changamoto nyingi. Changamoto nyingi sana. Lakini tutakapoenda polepole tutajifunza mambo mengi. Bwana apewe sifa. Haleluya. Fuatana na mimi. Nataka niseme nini? Siku hizi kuna uhaba sana wa mafundisho ya ndoa. Kuna uhaba wa mafundisho ya ndoa. Hata ukiangalia kwenye kanisa ambalo wewe unashiriki, hivi angalia, tangu mwaka umeanza mwezi wa kwanza mpaka hivi tunaongea, mafundisho ya ndoa ni mara ngapi yamefundishwa? Lakini chunguza kwamba kanisa hilo hilo limejaza wanandoa, limejaza waume za watu na wake wa watu, limejaza watu ambao wameoa, lakini pia limejaza watu ambao wameolewa, lakini vile vile pia limejaza watu ambao wanatarajia kesho au kesho kutwa waweze kuoa. Ukifikiria hilo vizuri, utakuja kugundua kwamba kuna tatizo mahali ambalo tunaliacha, na wakati tunaliacha kutatua tatizo hilo, ndio maana unakuta makanisa mengi sana, shida iliyopo ni ndoa nyingi zinaharibika, na zinaharibikia lakini bado tu wako kanisani. Bado tu wako kanisani na ndoa tu bado hizo zinaharibika. Uhaba wa mafundisho ya ndoa umeenea katika makanisa. Makanisa mengi mafundisho ya ndoa ni machache. Ndiyo, ni vizuri kufundishana habari za kwenda mbinguni, ni jambo la busara sana, kwa sababu ndilo lengo la Wakristo. Tunamsubiri Yesu Kristo aje kutuchukua. Lakini pia Yesu anatakiwa wakati anakuja akute ndoa zetu ziko salama. Haleluya. Wakati Yesu anarudi kutuchukua, ni vema, ni mzuri, ni jambo la heri atukute tukiwa salama katika ndoa zetu. Bwana apewe sifa. Lakini pia linapotokea swala la semina ya mafundisho ya ndoa, aidha kongamano la mafundisho ya ndoa, utawaona wanaopatikana wengi sana kwenye mafundisho ya ndoa ni wamama, wanawake walioolewa. Mara nyingi wanaume wanaweza kuhudhuria, lakini sio sana. Wanaume mara nyingi wanafikiri kwamba vile gisi alishaoa na alipata mke basi, na ameanza kuzaa watoto, kwa hivyo yeye anawaza tu kwamba kule kuzaa watoto
kunamfanya yeye kuelewa masuala ya ndoa kwa ujumla. Kuna wanaume wengi wamekuwa hivyo. Ikifikia swala la mafundisho ya ndoa, wanaume wengi wanalipuuzia. Wanaume wengi wanapuuzia sana mafundisho ya masuala ya ndoa. Wanafikiri kwamba kule kuwa katika ndoa ni kule kuzaa watoto, na kwa sababu yeye ndiye mwanaume na ana uwezo wa kuzalisha, basi anafikiria kwamba yeye masuala ya ndoa anayamaliza. Lakini sio hilo tu. Wengine hufikiria tu kwamba ndoa ni kule kushiriki tendo la ndoa. Wengine wanawaza tu kwamba ndoa niko kwenye introduction ya somo hili la ndoa. Sijaingia kwa kina, lakini ndio niko mwanzo kabisa. Wengine wanafikiri kwamba ndoa ni kule kushiriki tendo la ndoa. Lakini tendo la ndoa haijawa kiashiria cha kusema kwamba ambacho kinaweza kutueleza kwamba ndio ujumla wa ndoa. Hapana. Si kweli. Na somo la somo la ndoa, tutambue kwamba katika elimu zote duniani, elimu ambayo mtu hupewa cheti kabla ya kwenda kupambana na mitihani ni ndoa peke yake. Uliza wote ambao wamesoma diploma, wamefanya masters, wamefanya degree, wamefanya PhD. Kwanza huwa wanaenda kusoma. Anasoma, anafundishwa, mitihani inakuja, alafu sasa baadaye anapewa cheti baada ya kufaulu. Kinyume na swala nzima la ndoa. Kwa wale ambao wamekutaniwa mahali ambako ndoa inaapishwa, utaona kwamba mtu anapewa cheti badala ya kuingia. Anapewa kwanza cheti kabla ya kwenda kupambana na changamoto ambazo ziko kule. Lakini nikutie moyo kwamba kuoa ama kuolewa sio kwenda kupambana na changamoto. Haleluya. Kuoa ama kuolewa sio kwenda kupambana na changamoto. Bwana apewe sifa. Na nataka nikutie moyo katika andiko moja ambalo liko kwenye Biblia yako kama wewe ni Mkristo, kwamba ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Na kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, kuna andiko ambalo linatutia moyo sana ambao tulioko kwenye ndoa. Kitabu cha Yeremia 29 mstari wa 11. Ambalo linasema kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi. Hii tunaweza kuizungumzia hata kwenye ndoa zetu, kwamba Mungu kule tu sisi kuanza ndoa, tunaanza maisha ya ndoa. Katika ndoa Mungu huwa anatuwazia mawazo. Huwa anatuwazia mawazo mema, mawazo mazuri. Maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani. Kwamba tunapoanza maisha ya ndoa, kwa sababu Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa, yeye anatuwazia mawazo ya amani. Kwa hivyo ndoa inatakiwa iwe na amani. Kama wanandoa lazima tuishi maisha ya amani katika ndoa. Lakini wala si mabaya, ila kuwapa ninyi tumaini siku zenu za mwisho. Basi
nataka nikutie moyo kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Na ndiyo maana natoa agizo kwamba ndoa na iheshimiwe na watu wote. Kwenye kitabu cha Waebrania 13:4 tulishaisoma hiyo. Na ukisoma kitabu cha Mwanzo, ndipo utagundua kwamba Mungu ndiye mwanzilishi wa ndoa. Kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mstari wa 27 hadi 28. Maandiko matakatifu yanasema wazi sana kwamba Mungu akaumba mtu kwa mfano wake, kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Shika sana hilo. Kumbe Mungu wakati anaianzisha ndoa katika shamba la Edeni, wakati anamuumba Adamu na Hawa, alichokifanya aliwabariki. Kumbe ndoa ni maisha ya baraka. Ndoa ni kuishi maisha ya baraka, sababu ni kitu pekee ambacho Mungu mwenyewe ndo alianza kubariki. Alipomaliza kuwaumba mwanamume na mwanamke, aliwaumba, Mungu akawabarikia. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke. Unaona, baraka inaanza kuja. Mungu anaagiza kwamba mzae na muongezeke, mkaijaze na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Sasa huyo ni Mungu kwa agizo lake. Wakati anaumba mwanadamu, anawaambia hivyo, anawabariki kwamba wazae waongezeke. Lakini pia amewapa mamlaka ya kutawala samaki baharini. Anawapa mamlaka ya kutawala wanyama na ndege wa angani. Kwa hivyo ukiangalia vizuri utaanza kugundua kwamba ndoa ni kitu ambacho kilianza kufungwa na Mungu mwenyewe. Mungu mwenyewe anaifunga ndoa ya Adamu na Eva. Anawaumba kisha anawabariki. Ndio maana watu wa Mungu wanabariki ndoa, kwa sababu ni kitu ambacho Mungu mwenyewe alikianzisha. Bwana apewe sifa. Haleluya. Na nimefuata, kuna mahali moja nilisoma kitabu kimoja, ilisoma kinasema Mungu alipomaliza kuwaumba Adamu na Hawa, alipomaliza kuwaumba na kubariki hiyo ndoa takatifu ya Adamu na Hawa, kwamba malaika walishangilia. Malaika walifurahia, walishangilia ndoa ya Adamu na Hawa. Ilikuwa nzuri sana. Wakati hiyo ndoa ya Adamu na Hawa inafungwa, kwamba malaika walifurahia sana. Ilikuwa ndoa ambayo ilikuwa ndoa nzuri sana, na waliishi maisha ya starehe sana katika shamba la Edeni. Wakati wote Mungu alikuwa anakuja kuwatembelea na kuja kuwaona na kuzungumza na wao. Sasa nataka tu uelewe kwamba ndoa, mwanzilishi wa ndoa ni Mungu. Na ndoa sio kupata cheti cha ndoa. Ndoa ni kuishi maisha ya ndoa. Mtu mmoja hajanielewa. Unaweza kuona mara nyingi watu wakikorofishana kidogo kwa nyumba. Mwanamke anakimbia anaenda kamata cheti, anakata cheti. Kama na wewe, kama ni kuisha, biishe, mimi na wewe binaisha kabisa, anakamata,
anakata cheti cha ndoa. Mwingine anaenda kamata anavula bag ile ring. Mimi na wewe vinaisha kabisa, anaivula, anatupa. Ndoa ni zaidi ya hiyo. Ndoa ni zaidi ya hayo. Ndoa ni kuishi maisha ya ndoa. Sasa uko mbele ya safari tunapoendelea, ndipo tutajua kuishi maisha ya ndoa ni kuishi namna gani. Haleluya. Kuishi maisha ya ndoa ni kuishi namna gani. Lakini kuhakikishie kwamba katika masomo haya yote nitakuwa ninazunguka eneo moja ambalo nitakuwa nilikazia sana, kwa sababu nataka nimalize kipindi hiki kwa hapa, ila tutaendelea. Nataka nikazie mahali moja nikazie mahali moja kusema kwamba Mungu aliyeanzisha ndoa anachukia kuachana. Hii ushike sana hili. Mungu aliyeanzisha ndoa anachukia sana kuachana. Shika sana hilo. Shika sana hilo. Mungu anachukia kuachana. Hivyo tu. Nitakuwa ninarudia neno hilo ili kwamba watu waelewe kwamba katika mafundisho ya ndoa watu wao wanaelewa kwamba aliyeanzisha ndoa anayechukia kuachana. Na kwa mujibu wa neno la Mungu, kwa sababu ni yeye alianzisha ndoa, alafu ninyi mmejipata mmekuwa kwenye ndoa, alafu mnaachana. Mkiachana tu ukaenda kuoa mwanamke mwingine, mbingu ya Yesu Kristo hautaiona. Akija kunyakua kanisa, mama yangu, baba yangu, wewe usahau mbingu. Hautaenda. Kwa sababu wewe umefanya machukizo mbele za Mungu. Kule kuachana na mume wako, kuachana na mke wako, alafu unaenda kuolewa na mwanaume mwingine, unaenda kuoa na unaenda kuoa mwanamke mwingine. Jua kwamba mbingu ya Kristo sahau kabisa. Kuna sababu nitakwambia mbele ya safari. Bwana akubariki. Bwana kutie nguvu. Leo naomba niishie pale kusema kwamba Mungu anachukia kuachana. Lakini kumbuka, ndoa ni kuishi maisha ya ndoa. Bwana akubariki na Bwana kutie nguvu. Uendelee kufuatilia vipindi vinavyokuja, tutaeleza kwa upana zaidi. Asante.